spiritual husband. Phuma wena. Nyaka. Phuma. Out. Yes, impilo yakhe imile iyabuya namhlanje in Jesus name. She will give us a testimony next week in Jesus name. Thank you Lord. Bengikhona la ekhaya last week. Ngase ngakhulekelwa ngesikhathi kukhulekwa. Okusho ukuthi benginenkinga, mhlawumbe le nkinga ibisina 3 years ngaba nayo. Kukhulekwa left and right. Kodwa kube ngathi kuyehla kodwa kubuye eqale phansi. Okungangokuthi nangelinye ilanga ngaye ngaphunyuka nje kadabeke ekliniki. Ngahamba ngeenyawo ngaye ePinetown, ngaye eThekwini, ngaze ngacosha amaphoyisa ngo-11 ebusuku Freeway ngizama ukuyiphosa emotweni because ngangizwa abantu abakhulumayo. So nje ukufika kwami la ekhaya ngakhulekelwa ukusukela ngalelo langa lesonto ngabona uNkulunkulu eqala ukusebenza impilo yami njalo mangilele ngibona uNkulunkulu engikhipha eyintweni njalo engikhipha elokhu engikhipha ngaze ngathi kanti bekuyini le ngaka izinsuku zilandelana until izintathakusa zanamhlanje engithema ngiphaphama nakhona futhi nakhona kade kusetshenzwa engithema ngiphaphama ngatshela udadewethu not ukuthi bese ngizophaphama ngazibona ngitshela udadewethu ngithi mina icasulo zami ezindala kuthiwa sezilahliwe kuze ezintsha. Ngizophakamisa uNkulunkulu bazalwane ukuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyasebenza efihlakalweni, uNkulunkulu akukho angakwazi ukukwenza. Ngiyabonga.